ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасаҳако, ҳавасакои қанди бобош, зиндаву сарбуланд бошед. имрӯз хостем як наворе кунам. оиди бародаро, навор кунам, фикри худро баён кунам. пага идай охирон таробиҳа хондем, дуо дуруд кардем, хайру мақдам кардем таробиҳда ва дуо кардем ки худои меҳрибон намозҳову ибодатҳои моро дар ин моҳи шариф ба даргоҳи бениязаш қабул карда бошаву хоб яке аз бандаҳои солеҳ моро худои меҳрибон қабул карда бошаву дуо дуруд кардему хайрбод гуфтему ва гуфтем ки худои меҳрибон боз моро то рамазони дигар дар пушти паноҳи исмати худат нигаҳбон бошӣ. бародарони қандом, ҷавонои муҳтарам, паго ид аст ва як муроҷиате болои савдогаро ки маводи хӯрока мефурӯшанд, боз як навори дигар хостам ба шумо кунуму ба сами шумо расонам, ҳамчун як бародар, ҳамчун як бобо. ҳамин агар гапи ман сахт бараса ба шумо, имрӯз сахт бараса, фардо рӯзи қиёмат шумо афсӯс мекашем ки чуа гапи боборо нагирифтем. афсӯс мекашем. ҳозир дидаистем ки чӣ қадар маводҳои хӯрока нархош боло рафтааст. то соати 12 то мумкин то қариби намоза мумкин вай бишавада, намози ида мумкин савдо бишава. одамои ниёзманд, одамои дер мемонанд, мумкин савдо шава. чаро қимат мекунед? бародаро, қимат накунед. ҳеҷ вақт қимат накунед, савоба аз даст метен. шумо савоба аз даст метен. бародаро, ҳамин худо баракат шатият гуфтуд, якчи беваву бевазане беваву муҳтоҷи ҳаста ба назди шумо мебиёяд, мабоду сухане кунад ки бачам надорум, яке барои ид як камака ки вайтем хӯрокам те бо адказ накунед, бо ҳам севои пусидагира натишон, нокои пусидаги, ангуро пусидаги, бананои пусидагира натишон. беҳтарин чиза битем ба хайр кунед. ба хайр эҳсон кардан шумо кам намешен. як тен худованд 700 метен. бозам такрор мекунам ки хайр саховат кунед. бародаро, бозорчие ки мешинед савдо мекунед. хай бисёр сухана дароз намекунед. худтон фаҳмиден, фардо рӯзи қиёмат дар арасот, дар сари пули сирот вохӯрӣ бо шумо ҳастам. хоб, бародарони қандам, имрӯз чӣ гуфтанӣ ҳастам? имрӯз гуфтанӣ ҳастам ки ман ҳозир дар ватан, дар тоҷикистони азизи сарбаландам. афтовай ҳамин хел мефорад кор кунед. рафтам заминҳоро як хабар гирифтам, хесма омадам. бародаро, ман дар инҷа бародарои бисёр дорам. бародарои ҳам блогер дорам, ҳам бозингарои дорам ки ба қати ва бозӣ мекунанд. чӣ мегӯянд? карта мегӯянд. хай давраи мо картёж мегӯянд. ин мардума картёж мегӯянд. яке аз ин картёжнико бахшиш мо ҳозир чӣ қадар базеб карда конкурс гуфтаистен, медонам мошинои қиматбаҳо мондаистен. яке аз бародарои дӯсти ман, писархони ман, муҳаммад юсуфи қанди ман, хеле сози саломатиёт хуба, бобош рафт Россия, 81 рӯз дар муҳоҷират, дар ғурбат буд, гаштам омадам. гиҷодаи ту ё ки наворро интизорӣ? муҳаммад юсуфи писархони ман, қанди ман, саломатиёт хубай. ман муроҷиат ба ту мекунам имрӯз. ман пеши ид ба ту карисам, муроҷиат ба ту карисам. ба ҳамноми ҷуни ширинам Муҳаммад ТВ, яке аз картёжнико бозингар мегӯяд. хай ҳамин бифаҳменда. муҳоҷиро шумо медонем ки шарт пулат вай мекунем ки мепартоем. муроҷиат ба ин Муҳаммад ТВ мекунам. яке аз бародарони қандум гапи ҳақша гап мезана, барада тиҷӣ. неки барада тиҷӣ ту дурушт чанд барада тиҷӣ мана бобош, барада бобош боша. охи мана барадар ди мана як тутум. ту иқака фундамента барада тиҷӣ гуфтаисӣ. зинда бошӣ, зиндаву сарбаланд бошӣ. ба ту чӣ гуфтанӣ ҳастам? барада тиҷӣ. хайри сон чхелай саломатит хубай ва тарафа. ман як гапи зида ҳамин гуфтанӣ ҳастам ки мегӯяд ки ҳам ба баъзе номуҳтарое ки мисол гап мезананд, хай гап мезананд, вай мекунанд гапи ҳақам гап мезананд. неки ту мегӯӣ ки гӯри ту ҷудо, гӯри ман ҷудо. ту барои ман балед накӯ ки ман дар назди худо чӣ ҷавоб мегӯям. ту бара кори худа як бор гуфтӣ, ду бор гуфтӣ, се бор гуфтӣ, бас кӯ. гапи туғри аст. неки чӣ гуфтанӣ ҳастам имрӯз? вақте ки шумо муҳаммад юсуфи писархонди ман ношукриам нашава, гӯш кайсӣ? яке ту, яке Муҳаммад ТВ, ҳамноми ман, яке барада тиҷӣ. шумо
خوش رو جمع کردین، شرط 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 کچات کردین، پلا گرفتین. پلا گرفتین را جمع کردین، پلا گرفتین، پلا آوردین گرفتین. آیا شما خیر سخاوت هسته یا نیسته؟ شما نگه که ما کرده استیم. شما برای چی خیلی که ماشینا رو نشان میتین، چی خیلی شما ماشینای پدر لعنت که رو نشان میتین، برای خیراتون انم خیلی نشان میتین. نشان بتین. شما بلاگر هستین، هم بلاگر هستین، هم بازینگر هستین، هم ماشین بازی میکنن، هم کارت بازی میکنن، هم چی. خیلی یگام وای نداره. خیلی توجیکستان خیلی کسی که چیکار وای میکند کار میکند. یگام قانون ده هست یه هست. یکی بعضی برادرها حرام میگن نه که فقط حجت و رقم و دلیل و مهر و پیچت حرام یوخی حرام. ایشه بمونیم بروا که ایشه بمونیم بروا نه که با شما توصیه میتونم که اول محمد یوسفی قندیمان همون یا ماشینه که هم پول یا ماشینه خیر برو خیر که محمد تیوی برادر تیجی یا ماشین ده همی خیر روخی میگوی که 70 سم ده یا ماشینه میگیری میره که هم یا ماشینه 2 ماشینه 3 ماشینه خیر کنه خیر میکنن پناهیش کنه نه پناهی نکنه. وقتی بازی رو روشاد میکنه خیر تو رو روشاد کنه. میدونی خیلی خیر کنه چقدر خیر کنه. حاضر بخزن خیر کنه. حاضر بخزن یعنی که یا ماشینی هر سه تا گفته است. بعد دیگه خب بو چیه که بازیگرا میاد شایده که و باید شایده و یاشم داخل دوره میتونم داخل دوره بخز یا ماشین ارد یا ماشین روغن یا ماشین شکر یا کارزینگ یا قوبشه یا قنور پول بگیرن های کنه دا کماز بشینن های کنه زبلون بشین های کنه بزنین برین ورخ برین مردم اذیت کشیده ورخ برین بزنین برین بدخشانی کوهی برین بزنین برین طرفایی که همین کوهسارن زندگیشون مشکله های کنه برین خیر کنه بگم که احسن پلا کچات کردن لیستوات کردن موجود گرفتن این روز خیرشم کرده چون خیرش میکنی و کردین پناهی نمیشه خیر دیر شده برای نمره واتساپ تونمونه برای همین خدمت زنگ بزنن که زنها مادرها بیوزنها هستن که محتاجی هستن که میگن که دسترخوان عیدی را آراستن ده میگه پول نداریم درک دارین. محمد یوسفی قندیمان محمد تیوی همنام من برادر تیجی که در تمام دنیا اگر من توجه را گرمید میکنی دروغ میگم نمره شما را نمیوان برورین ما با شما بول میگن بابا بابوش همه کرده را بابوش همه کرده رو نطقی میگم. بعضی اولی آدمایی که همو وای خیلی مینویسن که وای میکنن برین خیر احسانتون بکنین. محمد یوسفی قندیمان محمد تیوی همنام من برادر تیجی چی خیلی که نمایش میتین که بازی را همین خیرتون هم خیلی نشون میتین. دیر شده اگر دیر شده باشه نمره واتساپ تونمونه برای همین چی مینوت سکوند این برو یه ویدیو چک میره که سر بازی 24 ساعت مون 15 بیلیون مون من نمیسران میچکم مون همین همه رو میکنه برو خیر کنه. برادران خاندان بازم ایده با شما تبریک و تهنیت میگم. با شما سلامتی عمر دراز خانه آباد زندگی پرفیض برکت نصیب گردونه. خدا میرون تاجیکستان عزیز سربلند و گل شکفام گردونه. چه خیلی میگه روزای خوب روزای خوش ای بار که نه اومدم خونه ده بازور خوب با دعوتم دارم اولی نرسیده با دعوتم دارم که بیا رولیکای نه بنای بابات انتظار شین. برای چی ما 3 نفره 3 مردی وطنه که پلورا لیستوات میکنه که کچات میکنه میگیره که برای که من بابا گام میزنه در هر خصوص گام میزنه بازم ایتون مبارک شد.